бахшида ба хатми донишҷӯён ва омодагии онҳо ба тақсимот дар муассисаҳои тандурустии кишвар дар донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон чорабинии бошукӯҳи тантанавӣ баргузор карда шуд, ки дар он ҳайати устодону донишҷӯён ва хатмкунандагону волидони онҳо ширкат намуданд. масъулини донишгоҳ бо ёдоварӣ аз таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати мамлакат хоса пешвои миллат зикр намуданд, ки донишгоҳ дар як муддати кӯтоҳ ба дастоварду шароитҳои мусоид ноил гардид, ки ин дар омода кардани мутахассисони рақобатпазири соҳа мусоидат намуда истодааст. маҳз амин иқдоми пешвои маъзам миллат буд, ки дуюмин донишгоҳи тиббӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ аллакай мутахассисони соҳаи тибро ба камол расонда ба истеҳсолот равона карда истодааст ва донишҷӯёни донишгоҳи тиббӣ ҳам хаткунандагон ҳам аллакай метавонанд баъд аз хатми худ ба кӯмаки тиббӣ ба хизматрасонии тиббӣ ба олӣ сафарбар гарданд ва ба ин васила нарасидани кадрҳои соҳаи тибб дар минтақа дар вилояти Хатлон ва умуман дар ҳудуди ҷумҳурии Tojikiston ба ин яъне таъсири мусбати худро расонанд. мавриди зикр аст, ки имсол факултети тиббии донишгоҳро 184 нафар, факултети педиатриро 123 нафар ва факултети стоматологиро 94 нафар, дар маҷмӯъ 401 нафар донишҷӯён донишгоҳи давлатии тиббии Хатлонро хатм намуданд, ки аз инҳо 14 нафарашон соҳиби дипломи аъло гардиданд. طبق اطلاع از سال 2022 همگی این مؤسسه تحصیلات عالی طبی را زیاده از 1530 نفر دانشجویان ختم نمودند که امروز در مؤسسه‌های تندرستی کشور از روی اختصاصهای خود فعالیت دارند. من شراپاوا منیژه ساکن شهر استرابشن سال 2019 طریق مرکز ملی تستی به دانشگاه دولتی طبی خطلان طریق بوجوی داخل شدم. امروز در این روزی باشکوه دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرده ایستادم. همچون طبیبی آینده وعده می‌دهم که صادقانه و صافدلانه به کشوری عزیزمان خدمت نموده بعداً دانش‌های خود را نه تنها در داخل دانشگاه بلکه در بیرون از دانشگاه و در دولت‌های خارجی نیز تکمیل دهم و به ساحه طبی خود نوگانی‌ها سهم بی‌نظیر خود را گذارم. ختم کنندگان پس از صاحب دیپلم گردیدن مقدسات ساحه اثر بیزوال ابوعلی ابن سینا قانونی طب و کلید دانش را به دانشجویان سال اول همچون استافeta سپریده در وضعیت تنتنوی برای صادقانه و صافدلانه خدمت نمودن به خلق و وطن خویش سوگند یاد نمودند. تمام دانش و خوبان را به حفظ و بهتر کردن سلامتی انسان پیشگیری و تبابت بیماری‌ها بخشند. дар охири ҳамоиши имрӯза дастаи ҳунарии дурахшони донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ва дигар ҳунармандони кишвар бо рақсу сурудҳои дилнишин ки таронумгари меҳру садоқат ба ватан буд хотири иштирокчиёнро болида гардониданд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Данғара, Ахбор.